Kiharo-ini kia Moi mwena wa Embu, andu ethĩ makwĩyumĩrĩtie kugeria munyaka wa wĩra rũhonge-inĩ rwa mbirarũ. Wakati tulikuwa tunafanyisha mazoezi, wengine wao walijiuzulu kwa sababu ya kiwango chao cha fitness. Unashindwa kuendelea na zoezi mpaka mwisho ndio uweze kuamuliwa kwamba umefaulu ama la, lakini wewe mwenyewe unajitoa kwa sababu ya level yako ya fitness ambao ni kitu unaweza kujifanyia hata ukiwa nyumbani. Mwana nyingi ni ciarĩ mwoni ivenya nonie ndura kivaro indengerete vale na valia ndinona wewe mukogo imwana cietu ciaka mazoezi ni ikuvota kuona maundu mama mairaithi tendu kwina ciingi na ciingi ciukite. Amwe tiria mbere marekinyia kugeria munyaka uyu makiuga mari na mwihoko ati woyani uyu ugutwarithio na njira ya waragania. Riri tiri taria kwa mbere ria uka kugeria kiumia kithiru ni yavo uo kugeria ino ya borithi ngirutwa ni undu orasa no ino ya jeshi ainchi kavu no mbuge ni mbega muno tendu uria marosa requirements iria marenda cio ni mbega muno. No ni agathĩrĩirie uria andu ethĩ makoretwo makĩyumĩria gwetha wĩra ũyũ akiuga mwaka ũyũ ndũngĩringithanio na mwaka mũhĩtũku kuria ti andu aingĩ meyumĩrĩtie. Naona wamejitokeza wengi na hata jana wakati tulikuwa upande ya Runyenjes vile vijana walikuwa wamejitokeza wengi kabisa. Kwa hivyo ninaona ni kama ni vijana wako na hamu ya kufanya kazi ya kijeshi. Kugi kuria mihango ino igutwarithagio na mbere ni kaunti ya Nyeri, Laikipia hamwe na Kiambu. Ngiribotera Inooro TV ritwa riakwa ni Wambui wa Macharia.